la fase ko di-coucheng ka lla. Matswale ba tlile ba ema coucheng so ba re hehe mosadi se wa lla ka re wa bona gore monna wa go o tlo thosa mokhumana ka monna tlo mo rekela nama. Papa bana ba ka a re nna mosadi wa ka tlo kgona ke thekela nama la ke setse ke tlhokofetse ka re nna le ena ro nyalana a sa kgona go sepela ha sa kgona go emelela idio o di o tshwana le ngwana a nya ko ya kae ke tlametse ke mokuke ke mise ko ha nya ko ya kae ke tlametse ke mokuke ke mise ko ke dire bjana nna le wena ro saena a kenya gore o sa lo sokola le bana baka ka re ke a ba tseba gore batho ba gešo gorena ba bjana ba tlo tšea ba o beya patene le bana mola nna ke berekile boimaka a ga digomo ke direla bana baka ge ke mo tshwara letsogo matswai a tonya preparation ya bona ya polokone a zange bang involve remember gore mme tswala ka ke masione ra bolela ka family le reng ba tsana kereke ya Sione. So on Friday younger sister ya tsamaya nna ne ke sa tsebe gore na o ile kae matswale o etla ka kamoreng ka phone o re nna ape ke feleditše ke romela ngwana ka gore a ye mothone a ye a yo tlhatlhoba ka re nna ga ke nyake go bolokela ngwana ka leswiswing nne was surprised gore bjang because le masione and then okay so ka ge a ile ngakeng go diragaeng a ra wa ba tlile founana bjale ba nyaka go bolela le lena founelwa ke one of the tenant empotša gore gape ba changitse diloko a sa tswa le mmoloka a swa bolokiwa at all ba changitse diloko tsa ko RDP ba ntshitse diaparo tsa ka ba ntshitse mpete le diaparo tša go apariwa fela tša ka le bana ba di tsentshitse ka roomong ka re ai wa tseba ke ne a ke nyake go rengwa ke tlhogo ebile dilo tse dintšha ke ne ke dutse ke di labele ke ne ke di expectile gore fela di tlo direga so ke tlo dila le tsona after this a zanye ka ba botšiša ka formola as if a ke tsebe selo Friday aowa stopo sa fitlha botse Saturday from ga o ile tlhobobiwa fru ke tswile a ba re tlisetsa metsi a o tlhapa ke nna ke emeletseng ka ya ka nyaka metsi ko ntle ka tshella ngwana ragadi ya ka metsi sese ya ka a tlhapa ka tshella bana ba ka metsi ka ke tlhapisetsa bana ba ka o sena motho wa nthusana cause ngwana wa ragadi ya ka le ena like o na le bothata ba loto ka ke tlhapisetsa bana ba ka tshella metsi ka ke tlhapisa a re ile tlhoboa ke a tswa ke dula ka kwa coucheng motlogolo o di onroa ke sa ira selo ke dutse like the way ke dutšeng ka gona o tsena o haka sese ya bana ba ka monna o nana le bana ba ithu ka ntle o haka yo wa ngwanenyana wa lla okay a ntebelela a re wena o se ka bolela selo like a ke se ka bolela selo le yena ebile wena o se ka bolela selo mollo yo